U ovom videu ćemo vam pokazati na koji način u test možete dodati pitanje koje od učenika traži da napiše kratak odgovor. Ovaj tip pitanja je dobar u slučaju kada se traži precizan odgovor, vlastita imenica ili godina. Upravo takav primjer imamo u 11. pitanju. Međutim, ono što je ograničenje ovog tipa jeste to što je moguće tražiti samo jedan odgovor po pitanju, a ovdje vidimo da se traže 3. Tako da ćemo mi zapravo morati da napravimo 3 kratka pitanja od ovog jednog. Otvorite test u koji želite da dodate ovo pitanje. Zatim kliknite sa desne strane na ikonicu u obliku supčanika i iz padajućeg menija izaberite opciju Redi test. Potom u donjem desnom uglu kliknite na opciju Dodaj, a zatim na opciju Novo pitanje. Od ponuđenih tipova izaberite pitanje pod nazivom Kratak odgovor i kliknite na dugme Dodaj. U okviru opštih podešavanja upišite naziv. Zatim upišite tekst pitanja. U našem slučaju to će biti prvi primjer u 11. pitanju. Nakon toga, izaberite da li vam je bitno poštovanje pravilne upotrebe velikog slova. Sada je potrebno da upišete odgovor. Zatim, za ocenu izaberite 100%. Ukoliko postoji još neka reč koja može biti potencijalni odgovor, upišite kao odgovor 2. Također, pazite da li pišete latinicom ili ćirilicom. Predlažem da odgovore upišete i jednim i drugim pismom, za slučaj da učenici nemaju na telefonu neko od 2 navedena pisma. Na kraju, kliknite na dugme Sačuvaj promjene. Testirajte pitanje. Na isti način dodajte i ostala 2 primjera.